onua TV so ye nua ba Monaguchi ono so host two programs ho na ono so ene sofo Kumchacha na se ye ka se Kuami Eugene adofo pa dia odofo edos papa Monaguchi so ene sofo Kumchacha eso de ne de bebo mo efa Mary Kuami Eugene medi hu nsama wodi pie abonte na no oja Monaguchi se hey mami Mary mami medi ne mami no Mary mami no Monaguchi se mami uye bonia ye for papa uye bonia ye for ne ka obi o ye prayerful pa ye Kuami Eugene mami o ye very prayerful papa enti se ne o ma grant interview na watimi abetena se aka se wo ba no tam o te Eugene nche na want te hwe na se tam o won nchen want te hwe na ofi Kuami Eugene nche ba fie no wona ma no ate ahwebru ahe o ba no nkita honhom papa esa Kuami Eugene pai ne ma me pai a wabọ no enu ja na asoso agu ba no so a wo de sa confusion we nyina grant interview kan nsam enim ne ewo mu nyina edigu superstar hu fi enti ma me Monaguchi se wo akwanya bi ana se wo kwan bi a interview bi a be grant e osro hwehwe sofo bi asese a do be deliver oba no ama na ba nkwan because ne a oba ne keka kono owu afa na oba na nkasa etoma na brabo na oba ne nkwa so papa enam Kuami Eugene hu fi a wogunu sana sofo Kumchacha nsese enese wo papa bi ana se so bi benya wa ye pa na ofiefo edintuma abontuma no na ansa na yenya to Kuami Eugene akwala no se ne wanya Kuami Eugene hu nsem o de pia bontin a efri abayua no nsem a Kuami Eugene na se papa oye no na akwala no oya ye bonia ya ode ne nsem abeto apawa obi aka bi yakomo na ho entie sofo Kumchacha eni mo na brasisia Kuami Eugene girl mami a wo sa Mary no oye mami penimu but uni nyansa wadwin say iswa because mami oba akwakotena Kuami Eugene ho superstar enye so akotena ho kwa Kwame fa ne te se ni nua wo hwe me a make us say wonim say there were videos out there Kwame organize birthday party man no Kwame o twa cake na Kwame photographer o twa ne pictures Kwame de net na ne car front no mu ye video o to nyum kura Kwame ye nyum kura o ma girl ne betu bi o enti onya house girl Kwame fa ne te se ni nua enti ene se unye adwuma wo ho biom a unye adwuma wo Kwame ho biom ne yakofa obi fufuro aba the least you can do is to shut up and sit home and take care of your child because Kwame wa ya akwala ne papa akwala no oda dem for free odidi free on touchy it is a man 400 Ghana cedi na 500 Ghana cedi eno no Kwame dey man extra because a man near maybe mu ho 1 or 2 a ono ye bema Kwame no entimi nkoto ema no enti no uba didi free ontua rent ontua light bill ono musuo free chese bibia is free enti no kai no kese no u consider sa niema na akwala ketua te se Kuami Eugene etimi ayama uba and shut up now unkofo no interview no say they care about you they don't care about you people interviewer no akwakwatena ho na unim very well say sa interview where me ye who slander you are aiding and abetting to slander Kuami Eugene's name but you are interested in the monies that you are making from YouTube because hey superstar Kuami Eugene you are interested in that money you don't care about Mary and the mother you are interested in the money you make you are like Tvgh story ni ho kwa concort story no dey akoto ni YouTube Jackie apia cheneda ene ne girls Tvgh no enye na hu ehi ne call police headquarters anu mu say ya Jackie was not ready to let go because Cindy a chantro ato no so dia to YouTube e di nyesika
Tracy Boache the lawyers best at 3 and 4 they be ye bibi jijiwa omu gina gate ano omu twa Cindy Cash to serve her letter because Cindy akoka asem afa ono Tracy Boache ba no ene Dr. Kwekutin anya no kre ensem we a ofa mu nyina eye memo na ena nkofo de omani tu manim and they left Cindy Cash but not me nim say freedom na me fighting for Cindy Cash but you know say she wanted to be free to harm me ogbo obi a eya very careful ena madam oba na wo ka say ote wo nchen no na ontwitwa nhwe but oba akwa me Eugene fie no otwitwa let me tell you something kwa me Eugene ne mama very prayerful na ne mama ahye dem abompa ye bi da na empire o mama boy no obompa to the extent say oti ni nsuo na sa ni nsuo na Kwame Eugene ma mete ye no sa ni nsuo no Yankopon e da e Bible e na ode bo akola no ho ban because blessing dia eba akola na brabo mu no wo ba no obetwa hwe wo fi ono no owu a Kwame Jan wo dem ho no na se Kwame koi bia London na okọ Nigeria na okọ ba bi ko bo show a ye beba na uba na wu ode mu na se sa incident no ene Kwame nhira ne be hia ubaka se Kwame Eugene de ubako jisike duro debi esa se na ne ma me mpa ebo wo ni nyina aye wasted Nyankopon we yi uba no efri Kwame Eugene fie because of the prayers of his mother inti ma me se woni ma me ka kire time a wo de betena se wo de hear interviews about Kwame Eugene won fa uba no munko hwehwe Nyankopon kire kwan because you know why the spirit of death is hovering around your daughter. Run to God and leave Kwame Eugene alone. And akwala no nya dia obeba Kwame Eugene fie biem because or pet problem. I'm a Kwame Eugene. So those of you who are thinking na ade na wo fi Kwame ho sikande des nke you na ade na wo fi Kwame ho sikande nke you God was doing something. God was arranging something. Or say Kwame Eugene ma me bompa man de bia. Ask Kwame Eugene, he will tell you. I don't know, but I've seen it. To be son na Kwame be kan okra. Oko baby no from ma me wo phone so the mother prays for him. And every prayer that the mother prays for him, it works. Enti o ma me entimi mo sa mpaye no na akola no aba be wu wo Kwame Eugene fie. Apontin suni ansa no obenya wono na yefie nipa na de wokọ efie nipa mfa wankọ a abontin suni nya woda asofu Kumchacha meti we ansa na abontin suni benya me no na ye de obe me etimatu ofo won etiredu enchichemu edua sensia ebedu enson no waso woni pa fiefo ena be ye natamfo yesi abo bi so beka wa ya na firi wa ntoma eti no papa ye ne de ye but ma wani na ho wa ma wani ya na ho a sha me se obeye ni papa ana obi a wo ben wu bia so no ka asem a ya nkrofo agidi mo ene nkrofo fa ne mo because ono no ben wo a woni ne kwa a woni ne ba na kasa bi mpre ya sa hwe kwa me Eugene story ya sabi akwadai baby a wotanye baby a wote yenye na sabi wa betina obi enyame yeshira ne fie wunya bidi enya bi baby da wotu ya woka but wo mom na wo firi wo no sabi wo kosai no me da se se wo jebre twa me wo mo na guchi wo se Mary wo ye boni aye se Cindy Cash sana Cindy Cash atamantro do so puo abona bosom ne ne ti na ode ne nam efa Tracy Boache ne ade kwaku otin nyina ne nyina eye Cindy Cash na chichiri nyina Mary be so sachira wadwe na pe enkwa abambo ema wabrabo makra